ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, балишкои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми хонахар, квартирахар, заминхар. Имрӯз 23 марти соли 2025 сол шумо дар канали Саудо ТВ ҳастен. ирӯз дӯстони азиз фақат хонаҳо аз душанбе. агар шумо аз душанбе хонахар бошен, хонаҳои арзонхар бошен, ҳамин навор баҳри шумоҳе дӯстони азиз. То охир тамошо кунен. иншоаллоҳ ягон мошин, ягон квартира, ягон замини арзон аз канали мо меоянд. خب برای реклама حتما مراجعت بکنین. زمین، ماشین، خانه، کвартира فروشی باشد در واتساپ روی کنین، صورتاش همراه معلوماتاش. نوارای بعد در یوتیوب، تیک توک، اینستاگرام реклама کرده در کوتاه‌ترین مدت فروخته میتونید. همون کامنتر در نویسنده بانید از کجا تا چند سوم خانه در کار، از کدام تریتوری‌ها از روی کامنتاتون نوار میکنیم. به خاطر پیشرفت کانال ما نوار در لایک ها را بزنین، در کانال پادپیسات کنین. انا ما نوار را سر میکنیم تا آخر آدرس را گوش کنید دوستان عزیز. هموطنان عزیز، کدوم شما در مسکو или Москвский область کار و فعالیت میکنین و خواهش بار روان کردن به وطن دارین؟ با شما گروزاپیروز که اکای نازیمت توصیه میتیم که طول چند سالها اوید همی سیستم کار و فعالیت میکنن. مقصد برای شما از 100 کیلو زیاد باشه. اگر آمده به جای زیستان بورتون میگیرن با توریستان میبرن میرسونن. بار برده میشه بعد شنبه، شهر نو، وحدت، حصار، رگر، یوان و بختر و کلوب، واسه فیض‌آباد و دیگر شهرهای توریستان برده میرسونن. از نامی کانال سعودو تیوی با شرکت یکای نازیم زنگ زنین. مقصد بروشان هر هفته با توریستان میرسه. مرا زنگ زد سون روی کنیم بورتون. خب دوستان عزیز، یکم میگه السلام علیکم دوستانی عزیزی ما در خانه در کارای از تریتوریای دشنبه افتا سنتر نزدیک تاکسی های واسه کلوب استایکو، تاکسی های جیلیکول. خانه کاروبکا یا کی ریموندور باشه میشوه. از 40 تا 55 متر کвадрати فرق نداره. در واتساپم نویسونین کدومیتون دارین من میخرم. اینا واتساپ شون +7 996 را زنگ زنین. همین خیلی اعلانا در کار باشه، زمین، کوارتیرا، یگان مول و محصول در کار باشه، در واتساپ نویسین اعلانتون میکنیم کدومی داره زنگ میزنم. میگذاریم با اولین گازبلوک های فروشی. همین گازبلوک ها را اعلان میکنیم درشی با قسمتی خانه ها میگذاریم. فروش گازبلوک ها در دوشنبه در ناحیه فیردوسی محله شینک طرف گیپرازم. размерошон дарозишон 60 баландӣ 20 ва паҳмӣ боша 30 сантиметр. нарх як дона 18 сомонӣ. газоблок мақсад чизи хубай. хуб дар вақти гармӣ хонара салқин медора, дар вақти хунукӣ хонара гарм медора дӯстон азиз. ба ҳам хотир 18 сомон якташ қимат ҳам боша, қимати беҳимат. ватсапшон дастишон номерошон мегузорем. занг занин аз номи канали Саудо ТВ. заказ کنن، پد заказ تیار میکنن. خب میتونن دستافکا کنن. اویدی معلوماتی بیشتر همی اکد زنگ بزنین بگین از کانالی سعودو تیوی گرفتم. مقصد مراجعه کنن برای خانه کردن بهترین در کوتاه‌ترین مدت خانه هاتون رو میبردارین. خلاص با معلوماتی بیشترش از سوی ملک دسترس بکنین سون عزیز. میگذاریم با دومین نوسترویکای فروشی. نوسترویکای فروشی در شهر حصار اونیورماگ. همین نزدیکی دشنبه کی بود من خاطر ایلاواش کردیم. دو کمناتا 52 متر کвадрати در همین دوم قرار دارد. об свет میگه دورا. نرخش با مستیت در همین دوم قرار دارد. دومی 10 اتاژه خانه در دوم اتاژه. در دوم اتاژ قرار دارد. نزدیکیش تا بیمارخانه، مسجد داره، اپتیکا داره، مکتب هم داره. خانه بریمونتای کاروبکا монтаж شکاتور داره میگه. خب کسی که میخره نرخش مصلحت میکنیم. آدمایی که ای همین تریتوریا ها خواهش کوارتیره خرید داشتن دومی نوسترویکا مرامت باز معلوماتی برای واتساپ شون 3864 فقط زنگ زدن از نومی کانالی سعودو تیوی زنگ زدن بچه‌ها. میگذاریم با سیومین خانه فروشی. تازه خانه های دشنبه را سر کردیم. خانه فروشی هسته که نزدیک حولگی در شهر دشنبه ناحیه ورزاب.
об светиш доимӣ ҳай дӯстон азиз. хоб 4 дар хона дораву 13 сутиқ замин дора. ана хона мана хона. хона дар ҷои ободай, мактаб, масҷид ҳама наздикай. алиш ба квартира мақсад дом битан, болои суммон битан ки сум дар корай. дар варзоб лаби дарё да қарор дорад, наздикишта мактаб 2 мағоза. хоб то шоҳроҳи варзоба 20 метр об, хоб роҳ масофа дора, об светиш доимӣ ҳай. 13 сутиха 4 хонага, нархаш нархи соз 910,000 сомонӣ. каси мехара ина марамад ҳамроҳи соҳибмулк масякнен. 910 та ҷош беҳади бад обод будааст. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. ана боз квартираи фурӯшӣ роӣ карданд ки хоб дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ Ленский район доми военния мега. дуюм этажда қарор дорад. хоб сехонагаи 60 метри квадрата, доми 5 этаж дар дуюм этаж қарор дорад. қисман бо баъзе чизҳояш фурӯхта мешавад. об светаш доимӣ дар сари роҳи калон, аптека, магазино, поликлиника ҳама наздикай. боз муомилаи созам дора. нарх 455,000 сомонӣ. касоне ки хоҳиши харидори ами территория дорен, ина дома нигоҳ кунед, ина дохили хона. хулас харидори аниқ рақамҳои WhatsApp дастӣ мегзорем. занг занен аз номи кардани Саудо ТВ. хоб дӯстон азиз, лайкора монен. мардуми YouTube, подписчикои муҳтарам, чӣ қадаре ки навор лайкора зиёд бигира, хонаҳо иншоалло боз савдо мешава ва ҳамин дастгирии шумо пешравии кори мо дӯстон азиз. чӣ хеле ки ман адресҳои хонаҳоро мулоим карда, хушрӯ карда мефаҳмонам. тайёр кардани видеоҳо ин вақта талаб мекунад, не ки як лайки мондаи шумо уқа вақтира талаб намекунад дӯстон азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар Душанбе Ленский район. қисмати дохили хонаро бинед. нархшам нархи арзонак. об дар ҳавлиро бинед. хоб дорои 4 комната ва масоати 4 дорои 3 комната, масоати 4 сотиқ замин. Ленский райони Душанбе ҳами ҳолат. хона ҳолати хуб да қарор дора мега. бо якчи нимчи муомилаи созшам мекунем. фақат нафарои харидори серьёзни илтимос беҳуда занг назанен. баъзе хонаҳоро 2 бор 3 бор реклама мекунем. мақсад меган ки беҳади бад мисол беҳуда зангон мезананд. адресҳоро Саудо ТВ хушрӯ карда мефаҳмона, гӯш куненда баъд нороҳатшо накунем бача азиз. 300,000 мега, каси мехара каму беш савдо мекунанша. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ, як ҳуҷрага, 1 сотиқ замин масоҳат, 33 микрорайони ноҳияи Рӯдакӣ мега. як хона 1 сотиқ, як кухни, як чағдон дорад. хоб ҳамом, ҳоҷатхона, об свет дора. хоб масоҳати 1 сотиха, ҷои шитшай дига арзон намешава. худша арзонаш кардан ки савдо шавад. нарх нархи фасон 180,000 сомонӣ мега. дар 180,000 хонара мехарен, даромада зиндагиро сар мекунем бардар азиз. ина маълумот WhatsApp-шон 2382 маълумоти бештар бигирен. хонаҳотона вақти роӣ мекунен, видеонавори фасон карда роӣ кунен, ба адресҳоро пирра карда роӣ кунен. бари хонахаро мо рекламаи фасонаш кунем, хонаҳотона савдо карда битем бачак азиз. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 6 комната, масоҳати 10 сотиқ замин. анаи хона дар Душанбе дар Армоғон, 6 хонага, 10 сотиха, рӯпарӯи бозорчаи Зарафшон мега. 3 километр боло, раҳи Ҷайрабулоқ. ана нома бинен, раҳи Ҷайрабулоқ 3 километр боло будааст аз хона. 289,000 меган. барои зиндагӣ кардан хона тайёракай. 10 сотихаи калон,
агар рудкорӣ ҳам кунед мешавад. хуб 6 хонаи хушроҳакак ҳам дорад. чем дига нархи хонаҳо ҳамин хона арзонтар галти. Чойло бабинен ранги тунелай 289 та каси мехара занг бизана бигираш. мегзарем ба 8-умин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшида ҳастае ки дар Душанбе дар Зарафшон 168 000 сомонай. нигоҳ кунен квартирара. ин квартира як камбудӣ дора бачази. медонен чи? хона дар Зарафшон. хуб пеши поликлиникаи 14. хуб як ҳуҷрагаи 28 метри квадрата. ин хона дар Душанбе дар Зарафшон 28 квадрат як ҳуҷрага дар соколни этажай. якум этаж, дуюм этаж нест. дар подвалаш қарор дора мега. хуб подвал ҳолатша мебинем, медонен чӣ хели ҳолатай, каму беш ҳаво намераса. ба ҳам хотир 168 та. Не ки ремонти хушроҳакай. зиндагӣ карданда тапа тайёракай. хулас ягон варианти дигаша меёбен, мисол ҳавора дохил кунен, зиндагиро сар бикунем бача азиз. мегзарем ба 9-умин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшида ҳастае ки дукомната квартира дар 10-ум этаж 45 метри квадратӣ. Душанбе ноҳияи Рӯдакӣ, бозори Сафина. пеши бозори Сафина, ноҳияи Рӯдакӣ, Ленский район, дом буд шидагия мега. анами проект шабачаку азиз. ва инаи домай. тирезаҳо часпондагӣ, баъзе перегородҳо гирифтагӣ. хуб 10-ум этаж 2 ҳуҷра 45 метри квадратӣ. нархи соз 185 000 сомонӣ. ҳамин Саудо ТВ вақти наворо мекунад дӯстон азиз. медонам шумо мара тамошо кесен. баъзетан аз Душанбе, аз Русия, аз Питер Салихар, аз якчанд гӯшаву канори олам мақсад ҳаракат мекунам ҳамин хонаҳои арзонтар навор кунам. бародари азиз, хонаҳои қимат ҳам мисол ҳаст, не ки наворшо намекунем. ба ҳам хотир чизе ҳаст, ҳамин хелай аида арзона мақсад нест ки мо немшавам. 10-умин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. боз квартираи фурӯшида ҳастае ки дукомната квартира 11-ум этаж 41 метри квадратӣ. Душанбе ноҳияи Сино. нигоҳ кунен квартира ҳамин ҳолат қарор дора. 11-ум этаж мега 2 ҳуҷраи 41 метри квадратӣ, 2 ҳуҷраи майда сад. аслан бояд 2 хона 55 ё ки 60 квадрат боша, калон меша. не ки хонаҳои мо се хонагаш ҳаму 58-60 квадратай. камтар майда. хуб ремонти хуб, обу барқ доимӣ, лифтошам ба наздикӣ мешава. хона барои зиндагӣ тайёракай. Душанбе Сино 11-ум этаж 2 ҳуҷрагаи 41 метри квадратӣ 320 000 сомон нархи квартира. рақамошон 90 ахири номерои соҳибмулкай. худотон занг занед. дар ҳамин дом қарор дорад дӯстон азиз. 11-умин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшида ҳастае ки дукомната квартира. анаишам дар 11-ум этаж, не ки дорои 60 метри квадратӣ. ду комнати калон. Душанбе ноҳияи Сино, духонагаи фурӯшӣ дар Зарафшон, доми Мастерок. хуб дом 21 этаж дар 11-ум этаж қарор дорад. шартнома мебошад. ремонт чӣ хел мебинен, хушроҳакакай, барои зиндагӣ кардан тайёракай. ҳамиқаки доми Мастерок. нарх 380 000 сомонӣ мега. дар 380 000 ҳамин духонагаи калона харидорӣ карда метавонед дӯстон азиз. боз маълумоти пурра рақамҳои 47 80 ахир шай. худотон боз занг бизанед бародари азиз. мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. ана боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира дар 15-ум этаж 28 метри квадратӣ, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. срочна як ҳуҷрагаи 28 квадрата дар 15-ум этаж
16 етажка домай мега. خب کسانی که میخره تلویزور، خالدنیک، دیوان، دخوفکه اینو هسته 325,000 سومون نرخشای. کسی میخره زنگ بزنه مسیحت میکنیم. خب دوستان عزیز نورد تمام شید. چیزی بود، چیزی یافتیم، خویش کردین، همش موندیم. لایک را فقط بزنین، در کانال پادپیسه سکنین. چی مال و محصول باشد در واتساپ روی کنین، نوروی بعدا رکلام کرده فروش میگذاریم. فقط همین نوار در لایک مونین. زنده باشین. مایل خیر دوستان عزیز.